Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba cyamaze kwifata amapfubyi. Ni mu gihe wahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yamaze gusara yasizoye, ndetse n'abayobozi ba 23 barimo General Sultan Makenga, Corneille Nangaa ndetse n'abandi bakomakomeye muri uyu mutwe bafashe umwanzuro wo guhaguruka ngo baharanira uburenganzira bwabo, kuko bisa nkaho bagiye kubigeraho. 23 iri mu ntego zo kuba yafata Kivu ikayigira igihugu cyigenga. Ibi kandi bikaza gukorwa mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tshisekedi muri rusange bo bakomeje kugenda bahundagazwaho ikimeze nk'ibihano bikomeye cyane. Amahanga yamaze kumenya ukuri, ese Tshisekedi araza kubigira gute? Joseph Kabila wahoze uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaza kube umwe mu bagize uruhare gushyiraho Tshisekedi, yamaze kwicuza cyane ndetse yamaze kugaragaza neza ko yaza kumenya neza ko Tshisekedi azaba uwikunda gutya agasa n'uwagurishije Kongo, ndetse abaturage akaza kubatererana atabaragize uruhare mu kumushyira ku butegetsi. Nyamara hamaze kugenda hagaragara ibimenyetso bigera kuri 6 byerekana neza ko 23 ndetse ifite umugambi ukomeye cyane, ari nawo watumye Joseph Kabila amaze igihe kingana gutya ari mu mujyi wa Goma ho inama nyinshi ndetse n'ibimenyetso bigenda byegeranywa, maze igisirikare cya FC23 kikaza kuba igisirikare cyigenga, kikaza kuba igihugu cya Kivu Republic kizakontororwa na 23. Ibinyamara birashoboka. Joseph Kabange Kabila ni umwe mu bagiye bafata imyanzuro ikomeye cyane. Abakongomani bavuga neza ko bazamukumbura kuko yagiye agaragara abarwanira ishyaka ku ngoma ye. Nyamara Tshisekedi wamusimbuye asa naho ari koreka abakongomani nkuko ari kugenda abigaragaza. Kongo igomba gucibwamo kabiri. Benshi bamaze guhaguruka, bamaze kwerekana neza ko ubwo abayobozi batandukanye baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amahanga bakomeza kugirira inzinduko zitandukanye mu mujyi wa Goma ukontororwa na 23, kandi muri pasiporo zabo hagaterwamo kashe irimo ibirango bya 23. Ibi rero nibyo byagiye bikendura ndetse bikaza kugenda bikegeta Tshisekedi, agakomeza kuvuga neza ko amahanga yari yizeye asa naho yamuhemukiye cyangwa se yamutengukiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nubundi aho kugira ngo bakomeze guhangana na 23 bakabaye bayiharira ibi bice, kuko ngo nubundi ubutaka bwa Kongo ni bunini cyane. Iki gice cyo cyababuza kubaho ndetse bakabaho neza. Nyamara ibi ngibi Tshisekedi nabo bayoborana hejuru mu nzego zo hejuru ntabwo babikozwa. Ibiri gutuma rero bakomeza kujya ku gitutu. Nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yahagarika izi process, ndetse nta buryo na bumwe buhari bw'uko Tshisekedi yakongera kwitambika 23, kuko ubwo amahanga yahagurukaga ndetse akerekana neza ko Tshisekedi yagiye abeshya muri raporo yagiye atanga ndetse akagaragara nkaho ari umunyabinyoma. Bisa nkaho ibi kandi byagizwemo uruhare na Joseph Kabila Kabange. Uyu mugabo kandi akaza kuba ari gukorana na 23, aho benshi cyane bavuga ko impinduka zishobora kuza kugaragara. 23 nyamara nubwo bamwe bavuga neza ko iri gushaka kubona ubwigenge, ahubwo hari n'abavuga neza ko Kongo ishobora kuzasanga iyoboruwe na 23, ndetse abakongomani bose bo bavuga neza ko uzabaha amahoro ari we bazagumana nawe, mu gihe bagaragaza neza ko 23 ari no yagiye baha amahoro mu bice basanzwe barimo. Uretse Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, izindi ntara ndetse n'ibindi bice bitandukanye naho byagiye bigaragara neza ko bafitiye urukundo 23, kuko bamaze kubona iterambere imaze kugeza ku baturage bari mu bice kontorora nyuma y'umwaka umwe gusa igaruriye. Mu gihe bo bavuga neza ko Tshisekedi intara zitandukanye atazisura, atazigeza ku iterambere, aho bakomeje kugenda bagaragaza neza ko afite na gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza. Bakavuga neza ko ibi bitazashoboka, ibyatumye hatangira n'imyigaragambyo ikomeye cyane i Kinshasa. Tshisekedi nyamara asa n'uwicariye intebe ishyushye. Nyamara 23 yamaze kujya kwiberere, aho abazungu bamaze kugenda bayishyigikira. Ngira ngo murabizi 23 kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira, benshi bemeza neza ko habaho igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi mahanga kugira ngo irekure uyu mujyi. None biraza kugenda bite ko 23 bamaze kumva filozofi yayo, bamaze kugenda bumva neza ikiri kurwanira? Bisa nkaho Tshisekedi yamaze kumwara ndetse yamaze kuba igisebo mu mahanga. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko Antoine Felix
Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwamaze kugenda acika amazi ndetse asa naho amahanga yamaze kumufata nkaho ari umwesikoro ukomeye cyane. Ibi biragaragazwa nuko bamwe batakimwumva, abandi basa n'abamuteye umugongo, abandi baraza kwisurira ibice 23 kontorora nta wikoza ikinshasa. Ibi rero nabyo byakomeza kugenda bimushyira ku gitutu ndetse ashobora kuzisanga nta numwe asigaranye. Tshisekedi akaza gusigarana n'igihugu cy'Ububirigi gusa nacyo kitazagira ibyo kimufasha bikomeye cyane. Tshisekedi kandi yiringiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biza kurangira abonye neza ko gukorana nayo bigoye ndetse kuko yagiye imwereka ko izamuye intwaro n'abasirikare, nyamara bikaza kurangira nta na kimwe ikoze, nyamara nayo igahita yigira mu bibazo bikomeye cyane byo guhangana na Iran ndetse n'ibindi bihugu, aho Tshisekedi bagiye basa naho bamwirengagije. Ibi rero byagiye bimushyira ku gitutu, bimutera ubwoba bukomeye cyane, bigatuma uyu mutetsi w'igihugu cya Kongo ajya ku gitutu ndetse akaza kwisanga nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye. Tshisekedi kandi yari azi ko azafashwa, yari azi ko azashyirwa ku ibere bitewe n'uko afite amabuye y'agaciro, nyamara byaje kurangira ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro 23 ari bifite nk'uko Tshisekedi yagiye abwira amahanga ko azayaha amabuye. Amahanga rero yagiye akontrola agasanga ibice nka za Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro akomeye cyane kandi ahenze, hakontorwa na 23. Tshisekedi bamutera inyuma, ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko 23 ariyo mpamvu yakomeje kugenda yigarurira imitima y'amahanga. Kugeza kuri ubu amakampani acukura amabuye y'agaciro y'Abashinwa ndetse n'abandi bose barakorana na 23 mu bice bitandukanye bya Rubaya ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho benshi bakomeza kugenda bashimangira neza ko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Ubu ngubu ariyo mpamvu bamufashe nk'umwesikoro. Byagenze bite kugira ngo iyi leta ya Tshisekedi yisange iri kuririra mu myotsi mu gihe yari yamaze kujya ku ibere, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kongo yagiye azenguruka ibihugu bitandukanye agenda avuga byinshi cyane, nyamara benshi baje gusanga atari ukuri. Ibintu birakomeye, inkuru igezweho. Amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe washutse u Burundi, none General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. Nibiki bibaye? Mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na FCM 23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya 23 ari cyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakyemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Kongo ngo guhangana na FCM 23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye ubwo imirwano ikomeye
ikomeye cyane yabaga hagati ya FCM23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya M23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro, amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ari niyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko generali Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko M23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Kongo zibe zatsindira urugamba, ariko byagiye bigorana. Ibice bitandukanye Mikenke, Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya FCM23 ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. U Burundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye, ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ari yo yose, mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. M23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Kongo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya M23, ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage, kuko hagiye hatangwa ibimenyetso, amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko M23 isa naho ariyo yagiye igerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi, dore ko abagabo wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane, ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane, kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye, aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za M23. Nyamara M23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo, ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko FCM23 iri mu ngamba cyane, ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye, aho bari kurwana ku banyamurenge, bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Kongo. Nyamara bisa nkaho Uvira nayo ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze n'amakuru agezweho aka kanya, tukubwira inkuru zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Burundi n'u Rwanda, karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inkuru zigezweho rero turibanda ku makuru ari kuvugwa mu mirwano ikomeye cyane, imirwano iri guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa Twirwaneho ndetse na
M23. Ni inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko General Sematama Charles uyu ni umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho igisirikare cy'u Burundi cyashatse kumuhitana ndetse ngo bamwice urwa makanika General Ruhunda Michel Makanika, ariko biza kurangira Imana ikinze akaboko. Ndakubwira byinshi cyane, bamuhoye iki se, bashaka kumuhora iki, ese byagenze bite kugira ngo operasiyo yose ize kuba ipfuba ku munota wa nyuma maze baze kurasa utariwe. Ibi ndabikubwira kandi ndakubwira neza ko igisoda cy'u Burundi cyarakaye nyuma yuko bivugwa neza ko abanyamurenge bagiye kugambanira bagenzi babo. Hari gahunda yuko abanyamurenge bagiye guteranywa na M23 ndetse bakaza kubakomanya imitwe kugira ngo bashwane, kugira ngo umugambi wabo ugerweho. Ndavuga umugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyamara byaje kurangira bidakunze, icyatumye bashaka kwica General Sematama Charles, umukuru w'ingabo za Twirwaneho wasimbuye General Michel Rukunda Makanika wishwe n'ingabo za leta ya Kongo na drone. Ndetse uyu mugabo wahoze yungirije Makanika akaba ari ukomeje kugenda ahagarara mu birindiro ashinga ndetse anakomeza uyu mutwe wa Twirwaneho. Yarapfuye, yari yishwe, yarazize iki, operasiyo yo kumwica yagenze ite, ndaje mbikubwire. Ndakubwira kandi ko hari kuvugwa urupfu rw'abasirikare 6 b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko harimo 2 bafite ipeti rya kapiteni. Ibi rero byabaye nyuma yuko M23 ihanganye ku buryo bukomeye cyane. Ese Puezero ko isa naho yamaze kugabanywa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na M23 na Twirwaneho, biraza kurangira bite ko imirwano yongeye kuba? Puezero ni igice kinini cyane giherereye hariya ku butaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko igice gisanzwe cyerekeza mu bice abanyamurenge yatuyemo, ariko kandi bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje ibidari byo byose kugira ngo M23 na Twirwaneho bahave, nyamara byakomeje kugorana. Ibiri gutuma hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Ndakubwira byinshi cyane kuri izi nkuru. Nanone kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kwakira inkuru mbi cyane. Ni inkuru ncamugongo yemeza ifatwa ry'abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi, byaje kurangira bamanitse amaboko nyuma yuko bari bamaze kugotwa na M23 mu kibaya cya Rusizi mu mirwano ikomeye cyane yakomeze guhuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gufashwa n'u Burundi, bose bagahangana na M23. Ni ibintu bikomeye cyane ndi bugusobanurire muri izi nkuru. Ikaze rero muri aya makuru yacu, ndagusaba ko wakanda like ndetse ukanakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ndakubwira neza ko ni inkuru igezweho yemeza neza ko General Sematama uyu ni umusirikare ukomeye cyane mu mutwe wa Twirwaneho ndetse ni nawe muyobozi wawo kugeza ubu. Uyu General Sematama yahoze yungirije General Michel Rukunda Makanika wishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane gakomeye cyane, ndetse aza kwicwa kugira ngo barimbura abanyamurenge. Ariko kandi bisa nkaho uyu General Sematama Charles yasigaye ndetse agasigara mu nshingano neza n'ubwo Burundi bwari bumuhitanye. Uribaza ngo byagenze bite? No operasiyo yari yapanzwe n'igisoda cy'u Burundi, bivuga neza ko bafatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubundi hari gahunda yuko M23 ndetse na Twirwaneho bagomba kugirana amakimbirane, bagashwana, bagatangira kurasana, nuko igisirikare cya leta ya Kongo kikagera ku ntego zacyo nkuko bari babipanze ndetse n'abarundi. Intego zabo rero nta zindi, ndakubwira neza ko bafite intego yuko baza gufata igice abanyamurenge batuyemo bakabirukanamo Burundi, bakagira training wing y'igisirikare ngo cya P5 igisirikare cya Kayumba Nyamwasa ngo yashinze kugira ngo aze gutera u Rwanda. Ibi rero biravugwa neza ko iki gisirikare cya Kayumba Nyamwasa cyabuze aho cyerekeza, ndetse akaba ariyo mpamvu bashaka kumenesha abanyamurenge. Mu kwegera rero bamwe mu banyamurenge bagiye bagaragara ku butaka bw'u Burundi kugira ngo baze kwerekana neza ko Burundi bubanye neza n'abanyamurenge, nyamara birengagije neza ko ari bwo bukomeza kubarasa mu minembwe ndetse n'ahandi. Ibi rero byaje gutuma mu gihe igisirikare ndetse na leta y'u Burundi na leta ya Kongo babonye neza ko guteranya M23 ndetse na Twirwaneho bitagikunze, kuko bafite umugambi umwe ndetse n'intumbero zabo ari zimwe ari uguharanira uburenganzira bwabo. Baje gufata umwanzuro wo guhitana umukuru w'uyu mutwe wa Twirwaneho nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeza kugenda bigaragaza. Amakuru avuga neza ko bari bapanze drone yo mu bwoko bwa kamikaze yagombaga kurasa uyu mugabo General Sematama, ariko biza kurangira irashe mu muhana atarayemo nk'uko amakuru abivuga. Ibi kandi byari byapanzwe ku bufatanye n'ingabo za Kongo, aho u Burundi bwamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kumuhigisha uruhindu, ariko kandi nabo bikaba bitari kuborohera. Amakuru aremeza neza ko hamaze kujya hanze amabanga yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gufata initiative ikomeye cyane ifatikanyije n'igisirikare
cya leta ya Kongo ko bashobora kwica General Sematama maze ngo abanyamurenge ndetse n'izi ngabo za twirwanaho bagasigara ari imfubyi ndetse bakaza kugenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda babamenesha. Ni ibintu rero byagaragaye nyuma yuko iyi drone ndetse yo mu bwoko bwa kamikazi yarashe aho uyu mugabo bakekaga ko ari nyamara biza kurangira atariho ari. Ni mu gihe hapfuye abarinzi be babiri bivugwa neza ko batari bari kumwe nawe, ariko kandi nyuma yo gutrakinga telefone ye biza kurangira umwe mu barinzi we wari ufite telefone isanzwe ikoreshwa n'uyu mugabo ari we uhitanywe n'iyi drone. Bisa nkaho General Sematama nawe yari yamenye aya makuru ndetse agerageza gukora icyo twakwita kwikavaringa ndetse agerageza gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Gusa ntabwo bari bazi niba iki gitero gishoboka cyangwa se kiza kubasanga he, ariko bari bafite amakuru neza ko bari guhigishwa uruhindu. Ibi rero birasobanura iki? Biragaragaza ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi bwo gutsemba abanyamurenge niba bageze aho bongera gushaka kwica bamwe mu bakuru babo. Nyamara leta y'u Burundi kagaragaza neza ko ishyigikiye ndetse yabanye neza n'abanyamurenge, ibyo benshi cyane bafata nka propaganda zikomeye cyane. Ni ibintu dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya byinshi cyane. Gusa Imana y'abanyamurenge yabashije kurokora uyu mukuru w'ingabo zabo General Sematama Charles ntabwo yigeze yicwa nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone ni inkuru zigezweho z'imirwano ikomeje kugenda ivugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara kuba ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya M23 nacyo gigakomeza kugenda akihagararaho. Ni amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka ku butaka bw'u Burundi yemeza neza ko eta majoro y'iki gihugu, ubwo ni ukuvuga abiganjemo abakuriye ingabo, bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu. Generali Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'igitutu gikomeye cyane abo bayoborana iki gihugu by'umwihariko mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamushyiraho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushinjwa ibyaha bigera kuri 3, ariko ni ibyaha atari gushinjwa mu nkiko, ahubwo bayoborana bamushinja imikorere mibi ndetse no gukomeza kugenda adaha agaciro abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe uyu mugabo atorohewe n'amahanga, aho uyu mugabo kandi yakomeje kugenda agaragaza neza ko asa naho ari inyuma ya perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Kuri ubu amaze kugenda agaragaza neza ko ari gushinjwa ibyaha by'intambara. Biravugwa neza ko kandi iyi nama y'igitaraganya yagerageje kuba yasaba ubusobanuro perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine ku byo ari gushinjwa, maze ararucararumira. Aho bivugwa neza ko bamusabye kuba ahagaritse inshingano ze, akaza kubabwira neza ko bitashoboka. Akomeje kugenda humvikana imyanzuro ikakaye, benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuza gutembagazwa ku butegetsi, ibyo benshi bita kudeta. Ibi byagenze bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa icyaha cya mbere gikomeye cyane n'igisirikare, kuba yaratanze itegeko ry'uko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi uzajya ku butaka bwa Kongo azajya asimbuzwa imbonerakure. Imbonerakure zigahabwa aminamba cyangwa se umubare uranga abasirikare, maze iyo mbonerakure igahagarara mu mwanya w'umusirikare kugira ngo abo mu muryango w'uyu musirikare batazaza kuba basaba impozamarira cyangwa se batazaza guteza ingaru bakabazaho umusirikare cyangwa se aho wo mu muryango wabo yagiye, maze uyu musirikare bikaza kurangira babwiwe neza ko, ndavuga nyine abo mu muryango we bakabwirwa ko yatorotse ndetse atakiri umusirikare, nabo ubwabo bamubuze kandi yaramaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugenda bitera intimba ndetse binashengura benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu mirwano ndetse nabo basa n'abamaze gucika intege. Imiryango ifite abafite aho bahurira n'igisirikare cy'u Burundi isa naho idatuje nyuma yo kubona neza ko abasirikare benshi cyane bagiye batikirira muri iyi ntambara ya Kongo. Abenshi uretse bafite amapeti makuru bagiye bapfa bikamenyekana hose, abandi bose bisa nkaho bagiye babeshya abo mu miryango ye ko batorotse igisirikare ndetse batakiri abasirikare. Nyamara imibare iranga umusirikare ikaza guhabwa izi mbonerakure z'urubyiruko, bivugwa neza ko nazo zikomeza kugenda zitozwa ibijyanye n'amasomo ya gisirikare. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda agaragaza ibisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko bagerageje kumweguza binyuze muri eta majoro ndetse mu nama ikomeye cyane. Uyu mugabo akavuga neza ko bitashoboka ndetse akaza kongera gusaba ko inama yakimurwa aho azatanga ubusobanuro bwimbitse. Nyamara aba bayoborana ntabwo bari kumwumva neza, bisa nkaho
bari kumushinja ibyaha bikomeye cyane. Uyu mugabo kandi akomeje kugenda agaragaza kwigwizaho umutungo, bivugwa neza ko yamaze kuzuza inzu mu gihugu cy'Ububirigi. Benshi bamushinja kuba ari inzu yavuye mu maraso y'abasirikare b'u Burundi biturutse mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro ahabwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Elias Facibeto ukomeje kumushuka nk'uko benshi bakoresha izi mvugo, ariko nge ntemera kuko uyu ni umugabo kandi general bafite ububasha bwo gukora icyo ashaka, nta gitutu kimuriho. N'amakuru kandi avuga neza ko mu ngoro ishinga amategeko cyangwa se ku ngoro ishingwa amategeko y'u Burundi ndetse no ku biro bya perezida biravugwa neza ko hagaragaye abasirikare benshi basa naho ari bashya. Bivuga neza ko General Neva atari kwizera abo bayoborana, yatangiye kugenda ashyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko akeka ko bashobora kuza kumutera kudeta. Kandi biravugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aha hagaragaye igipolisi gishya ndetse n'abasirikare basanzwe babarizwa mu itsinda rikomeye cyane ririnda umukuru w'igihugu. Benshi bari kwibaza icyo ibi bihatse. Kuri radio na televiziyo y'igihugu kandi biravugwa neza ko hari kugaragara urujya n'uruza rw'abashinzwe umutekano batari basanzwe. Aha bivugwa neza ko bari kwirinda ko hari abaza kuba bakoresha radio cyangwa se televiziyo bagatangaza ibitandukanye n'ibyo we yifuza. Benshi bakavuga neza ko ibi ariko bitari guhagarika igitutu afite kuko bisa nkaho yicariye intebe ishyushye, ndetse we na mugenzi we utetse igihugu cya Kongo bakomeje kujya kuri puresha ikomeye cyane. U Burundi bukomeje kugenda bwisanga mu bibazo bikomeye cyane nk'uko benshi cyane bakomeje kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bafite ubwoba, ndetse nyuma y'uko yapanze umugambi wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda maze amahanga akamubwira neza ko nta uzamutabara azibaga akifasha. Yaje guhurwa n'ijambo yabwiwe na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, wamubwiye neza ko intambara azasanga mu masaha abiri kurwanirwa i Bujumbura, ndetse bamubwira neza ko nawe azisanga ari guhungira mu gihugu cy'igituranyi cye cya Tanzania. Uyu mugabo ibi yahise abivamo, ndetse n'ingabo ze zari zamweretse ko zititeguye ndetse zitari tayari, zidashobora no gutinyuka gukora iryo kosa. Ibi byose bikomeje kumurwaniramo, ndetse agakomeza kugenda hagaragara igisa naho ari pressure ndetse n'igitutu abari imbere mu gihugu nabo bakomeje kugenda bamushyiraho. Benshi bakavuga neza ko uyu mugabo adatuje na gatoya, ndetse akwiye kumva ibyo abwirwa ndetse akagerageza gufatikanya n'abo bayoborana bakamugira inama mu bitekerezo, kuko bitagenze gutyo ashobora kuza kwisanga yamaze kugira pressure ikomeye cyane, aho ishobora no kuza kugira ingaruka ku buzima bwe. Benshi banavuga neza ko butameze neza muri iyi minsi. N'amakuru atugeraho nonaha n'amakuru akomeye cyane, n'amakuru mabi cyane ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. FDNB izi ngabo z'u Burundi zongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo koma 23 zitunguye cyane ikazitera mu barracks, ndetse aho bivugwa neza ko aho abasirikare b'u Burundi bari cyangwa se bari bakambitse, aho benshi bakunda kwita mu nkambi. Aha niho iki gitero cyoherejwe, ndetse biza kurangira 23 ihatangiye isomo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 basa n'abariye karungu, ndetse bashaka kwiyumura ku ngabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu. Ni igitero gikomeye cyane cyerekeje neza mu birindiro by'izi ngabo mu birometero bigera kuri 3 gusa uturutse Poezero. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ubwo bari kwitegura ndetse kugira ngo bajye gusimbura bagenzi babo, bivugwa neza ko bari ku burinzi, ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zasanganywe bimwe mu bikoresho bitandukanye. Aho bivugwa neza ko 23 yamaze kubyibikaho, harimo imbunda ntoya, ibikoresho bitandukanye bivugwa neza ko byari byoherejwe na leta ya Tshisekedi guturuka i Kinshasa, birimo bote ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bifashisha mu ngendo zabo za hato na hato, bitewe nuko no kwa buriya butaka bwa Kongo ibintu byaho ndetse biba bisa naho bigoye bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibindi bigenda bihura n'abasirikare mu nzira. 23 yigwijeho imiguru igera kuri 60 ya bote nk'uko bitangazwa. Iyi yayikuye muri iki kigo cya gisirikare, aho abarundi bazambuwe batarazikoreshaho na rimwe, kuko byari biri kuvugwa neza ko hategerejwe umukuru wabo uza kuza kuzibagabanya. Amakuru kandi aremeza neza ko 23 mu muvuduko udasanzwe mu gutera iki kigo cya gisirikare kibarizwa mu ingabo z'abarundi. Bivugwa neza ko izi ngabo z'abarundi zambuye byinshi cyane, biri mu intwaro ziganje mu intoya, ibyanatumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batunguwe birukanka bagasiga iki kigo, ndetse abandi bakaza kuhafatirwa mpiri. Iki kiri gutuma 23 iza gukoresha izi mbaraga z'umurengera. Benshi baravuga neza ko iki kigo cy'ingabo z'abarundi cyegerereye mu
ibirometero birenga 2 ho gatoya uturutse mu bice bya Puezero, ariho havaga ingabo nyinshi cyane zijya gutera Minembwe ndetse zigatera ibice bitandukanye birimo ingabo za MLDP twirwaneho. Aya madubi z'ingabo z'abanyamurenge zikomeza kugenda zihagarara zirwanaho nk'uko zaniyise twirwaneho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'urugendo rukomeye cyane benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda, nyuma yuko bivugwa neza ko 23 yamaze kugenda ibamenesha ibohereza mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aturuka kuri ubutaka bwa Kongo aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 kandi atari hano gusa cyagabye igitero bitewe nuko cyari cyamaze kuba n'igifunga umuhanda cyangwa se kuba nk'igifunga mu babarire umuhanda uturuka mu bice byagombaga guturukamo ikimeze nka ramforo cyangwa se umusada, ubufasha ubwo ari bwo bwose buri nka backup kuri izi ngabo. Izi ngabo zacucumwe benshi bavuga neza ko 23 yisanzuye muri kampu igacaka zigasaka buri kimwe cyose. Abari bahari bari bamaze kwirukanka, abasigaye bemeye kumanika amaboko kuko babonaga ntaho gucikira, basaga n'abamaze kugotwa n'izi ntare za Sarambwe. Inkuru kandi zikavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 itakoze iki gitero hano ngo ihiti hava ngo igende nk'uko byagaragaye, yahise inahigarurira aho kugeza ubu hatakibarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi bakorana, ahubwo 23 yamaze kuba yahashinga ibirindiro. Ibikoresho byose byakoreshwaga n'izi ngabo 23 ntabwo byigeze bigora kugira ngo ibe yakongera kubyigarurira, kuko ba nyirabyo bari bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Benshi bati noneho se Minembwe yabigiye kongera kugira agahenge, dore ko ibitero byinshi cyane byaturukaga ndetse byanapangirwaga muri kampu y'abasirikare b'ingabo z'abarundi. Ariko si abarundi gusa bahabarizwaga kuko hakundaga kugaragara n'ingabo za leta ya Kongo. Wazalendo niho zavaga zije kwiba ndetse no kwica inka z'abanyamurenge, bakaza kugenda bazitwara nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi hahise hashyirwa ibirindiro bisa nkaho bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23. Benshi bagaragaza neza ko uyu muvuduko n'umurava 23 uretse wa Bijombo n'ahanga hongeye gutanga umusaruro n'imbaraga zidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya 23 kandi bongeye kugaragara bafite murare iri hejuru, babyina ikimeze nk'intsinzi muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gushengura leta ya Kisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange hakurya igitega. Ubwo ndavuga muri leta y'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyaruciye cyarumize, ntabwo gishaka kuvuga neza ko ari abasirikare bacyo bafatiwe kuri ubutaka bwa Kongo. Aha haraza kuza ikibazo gikomeye cyane, ni gute u Burundi bwiyakana abasirikare babwo bagwa ku butaka bwa Kongo, dore ko iyo hagaragaye imibare y'abasirikare b'u Burundi baguye kuri ubutaka bwa Kongo bagenda bagasimbuzwa aminamba zabo cyangwa se ibiranga umusirikare bigasimbuzwa n'abo mu mbonera kure, maze leta y'u Burundi kabwira abo mu muryango w'aba basirikare ko batorotse igisirikare. Ibikomeje gushengura imitima y'abarundi, bagiye babwirwa neza ko ingabo zabo cyangwa se aba mu muryango wabo batorotse igisirikare, kumbi baraguye ku rugamba. Aho Kisekedi kandi akomeje kugenda ashuka perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko benshi bakoresha aya magambo. Abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari gupfa bakabwirwa neza ko batorotse igisirikare. Ibi byateje uruntu rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuza kongera guhatwa ibibazo, ndetse bivugwa neza ko abasivile bamaze kurakara cyane. Abafite imiryango iri mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje guterwa inkeke n'ibura ry'abasirikare benshi cyane, ndetse abo mu miryango yabo bajya kubaza bakabwirwa neza ko batorotse ndetse ngo ko batazi aho baherereye, ngo ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagahita babura. Ndetse bivugwa neza ko aba basirikare b'u Burundi nabo bikomeje kugenda bibaca intege kugenda bagiye kurwanirira igihugu, n'ubwo intambara bisanzemo batari bazi icyo isobanuye ndetse badafite icyo barwanira kigaragara, bikaza kurangira bafashwe ngo nk'abagambaniye igihugu ahubwo mu gihe baba bamaze no kugipfira. Ibi rero bikomeje guca intege abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, abakomeje kugenda badahabwa agaciro na gakeya, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ko asa naho ashyize imbere ibijyanye n'indonkeze ndetse n'ibyo akura kuri ubutaka abihawe na mugenzi we utetse iki gihugu cya Kongo, adashyize imbere ikijyanye n'ingabo ze zikomeje gutikirira kuri ubu butaka muri rusange.
Amakuru atugeraho na makuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Na makuru avuga neza ko FCM 23 yongeye gukurirwa ingofero na benshi babonye umuvuduko ndetse n'ibitero bikomeye cyane yagabye ku ngabo za Wazalendo. Amakuru aravuga neza ko 23 yongeye gukindagura aba Wazalendo mu gitero gikomeye cyane bari bishoyemo, maze biza kurangira intare za Sarambwe zibahindukiranye aho kuba bakora advance, ndetse biza kurangira bakoze withdraw, maze intare za Sarambwe suko barasa umugenda biza kurangira aba Wazalendo abenshi baguye muri imirwano. N'imirwano yabereye muri groupement ya Bijombo aho 23 yasaga niyariye Karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe Bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho, ahita afata izi Wazalendo ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare, bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umuranduranzuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi Wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi Wazalendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 rya Karungu, maze izo Wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye Wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi Wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima? Mubare w'Abazalendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri Wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse 23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Poezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi 23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane. N'ubwicanyi buri gukorerwa Wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi
ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guhama M23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ni inkuru igezweho nonaha ikomeye cyane, ni inkuru benshi cyane yamaze kubatera ubwoba, benshi basa n'abamaze kwibaza uko biri burangire. Igisirikare cya M23 cyongeye kuba gitera igitero gikomeye cyane, ubwo ni igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abacancuro, n'ibirindiro biherereye mu mujyi wa Uvira aho benshi bita mu isantere. Ni agace gaherereye mu mujyi wa Uvira bizwiho ko ari agace kabamo muvoma nyinshi cyane ndetse kabamo urujya n'uruza. Aha rero biravugwa neza ko uyu mukuru w'abacancuro ariho yarari gucumbika cyangwa se kuba ariho yarari kuba nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse kugira ngo agende akurikirana ibikorwa byaba bagenzi be. Nimvuga umukuru w'abacancuro ntabwo ndi kuvuga umukuru w'abacancuro ku rwego rw'isi cyangwa se ngo mbe ndi kuvuga Eric Prince, ahangaha ndavuga umukuru w'itsinda ry'abacancuro ryari ryaraje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacancuro kuhagira bagombaga kwitoramo umwe umuyobozi, ndetse bavuga neza ko bahagurutse bafite inshingano ndetse bazi ubuyobozi bwabo uko bameze, ndetse na buri wese role azagira ku butaka bwa Kongo aho bari baje guhangana n'igisirikare cya M23. Umwe ndetse mu bakuru bivugwa neza ko ariwe wari uhedinze iyi delegation y'abacancuro bari ku butaka by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aba ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, uyu bivugwa neza ko yamaze gucakirwa. Ibi byagenze bite kugira ngo uyu mucancuro abe yamaze gucakirwa kuri iyi nshuro? Biravugwa neza ko ku kagambane gakomeye cyane, bivugwa neza ko kagizwe na bamwe mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Benshi bavuga neza ko M23 yamaze kugira ubutasi bukomeye cyane ndetse no kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo abafite amapeti yo hejuru, bakaba bakomeje kugenda bagambanira bagenzi babo. Ibi byongeye kwigaragaza. Ni gute uyu mukuru w'abacancuro yaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane mu gihe abamurindaga nibura hari hasigaye babiri, abandi ngo bahawe akaruhuko k'amasaha 5 nk'uko byagiye bigaragazwa. Akagambane gakomeye cyane, uyu mucancuro yafashwe nk'uko bigenda bitangazwa, ariko M23 yongeye kubigira ibanga kugira ngo hataza kuza igitutu cy'amahanga, ndetse uretse kuvugira mu migani ndetse no guca amarenga. Nibyo byagiye biranga bamwe mu bayobozi ba M23 berekana neza ko bakomeje kugenda batsinda icy'umutwe izi ngabo, ariko nta official statement cyangwa se official announcement yigeze isohoka mu rwego rwo kwirinda igitutu ndetse no kugaragariza amahanga ko aba
bacancuro bakomeje kugenda bagorwa. Inkuru iraturuka Igoma ivuga neza ko kuri hedikota cyangwa se aho twafata nk'umujyi wa Kivu zombi hariya Igoma hari ibyishimo bikomeye cyane nyuma yuko bivugwa neza ko uyu mucancuro wafashwe ari umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero bya drone byagiye byibasira ibice bitandukanye yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hano yafatiwe. Amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi cyane barimo abaturage batuye mu Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi bavuga neza ko drone zari zarabazengereje uyu nguyu yari uzifitemo uruhari, ariko kandi abacancuro aho bagaba ibitero ahenshi by'umwihariko ahatari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'aho bagamije kurimbura aba baturage babikora ku itegeko rya Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze FARDC nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru rero aravuga neza ko uyu mucancuro witwa Ersoni bivugwa neza ko yamaze gucakirwa, ndetse uyu mugabo bivugwa neza ko ari umugabo w'imyaka 42 uturuka mu gihugu cya Romania yamaze gucakirirwa hariya mu mujyi wa Uvira mu isantere. Bivugwa neza ko ari akagambane kagizwemo n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu nguyu kandi yahise ajyanwa igitaraganya mu defense za 23. Bamwe bati ubu ngubu tuvugana ari mu birindiro bikomeye cyane bya za Bukavu, abandi bati uyu yagerejwe Igoma hameze nka hedikota. Uyu nguyu ubari guhatwa ibibazo ndetse ari ku kijyanye n'umuriro ukomeye cyane. Abandi bati 23 ntiyahita ifata izi riske zo guhita imujyana hakurya iriya mu rwego rwo kwirinda ko bagenzi be cyangwa se abandi mu gisirikare cya leta ya Kongo bashobora kubikoba mu nkokora mu gihe bari mu rugendo rw'amazi berekeza Igoma. Abandi bati nta n'umwe wamenye aya makuru, ntiyigeze atangazwa, ntawe ushobora kuza gutekereza ibi ngibi, maze 23 ifite inzira nyinshi cyane ishobora kumucishamo akisanga aho twafata nka hedikota. Abandi ariko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko 23 ifite ibigo bitandukanye bya gisirikare ishyiramo abo yafatiye ku rugamba, ndetse n'iyo ashobora kuba ariho yamaze gushyirwa neza aho bivugwa neza ko akiri muri bice bya Kivu y'Amajyepfo, ibice bigoye kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zibe zakinjiramo cyangwa zagiramo nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zitera ubwoba abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda batakaza imbaraga zo mu kirere, kuko byagaragaye neza ko izo ku butaka zo zisa naho zagoranye ndetse bisa nkaho zacitse nk'uko bigomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyandikira ku butaka bwa Kongo ndetse Kinshasa cyamaze kuvuga neza ko bamwe mu basirikare bakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko tubikesha n'ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwo mu Rwanda byamaze kugaragaza amakuru avuga neza ko leta ya Tshisekedi by'umwihariko binyuze muri perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fajibeto yaba yamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo gutangaza neza ko ingabo ze zidashoboye, no kuvuga ko zidafite ubushobozi bwo kurwana, ariko ngo na Wazalendo ntizishobotse. Wazalendo ubwo zifite ubushobozi bwo kurwana ariko discipline n'ibindi ntabwo bizemerera kuba zihangana. Wazalendo zirashoboye ariko ntizishobotse, FARDC irashobotse ariko ntishoboye. Ibi rero byakomeje kugenda biteza uruntu aya magambo umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze, bisa nkaho byakomeje kugenda bigaragaza nko kuza guca intege ndetse no kwerekana neza ko igisirikare cye nta kamaro gifite, byatumye bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakaye cyane, ndetse bamwe ntibashaka gusubira mu nshingano bisa nkaho bivumbuye. Ibi kandi si ubwa mbere bibaho, kuko umukuru w'igihugu cya Kongo yagiye abazwa impamvu yagiye ahuruza ingabo nyinshi cyane zagiye zifatwa nk'izaje kumuha umusada mu rugamba hanganyemo na FCM 23. Ibi kandi byagiye bituma benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 bibaha avantage, kuko Tshisekedi yagiye ivugira neza ko impamvu yagiye yitabaza abarwanyi baturutse imihanda n'imihanda nuko ingabo ze zitari zishoboye guhangana, ndetse zikaza kugenda zihangana n'aba basirikare ba 23. Tshisekedi wavuga neza ko bafite ababafasha kandi ngo bafite imbaraga, mu gihe nawe yitabaje ibihugu birenga 5 akongeraho n'abacanco ndetse n'abandi basirikare bahembwa bubyizi. Aba bose nta musaruro bigeze batanga. Ibyo benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kondisiyo gikoreramo kuzikoreramo bigoye, ndetse bisaba kureka ubunyamwuga n'ibindi byinshi cyane kugira ngo bashe kugendera mu mujyi wabo. Ibyagiye bigora benshi mu basirikare barimo n'ingabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu ziri kuri ubutaka zikomeje kugenda zihahurira n'uruva gusenya ukurikije imibare y'abakomeje kugenda bagwa kuri uru rugamba. Namakuru agezweho akomeye cyane avugwa mu mujyi wa Uvira, ho bivugwa neza ko hari gutegurwa igitero karabutaka, ari gutegurwa igisa naho ari meruka, ari gutegurwa igisa naho ari ubwira kabiri. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo
Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi barimo abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Aba bose uko bahurira ku mugambi wo kurwanya M23. Inkuru ziravuga neza ko bari gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira ibice M23 isanzwe kontrola. N'amakuru yamaze kujya hanze agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumara icyumweru cyose gitsindwa mu bice bitandukanye uturutse mu kibaya cya Rusizi kugera mu bice bya Makabora, kugera mu bice bya Sange, kugera mu bice bya Kabunambo ndetse na Runingu, hose bakaba barahakubitiwe ndetse by'umwihariko ingabo z'abarundi zikahagwa ari nyinshi cyane muri iki cyumweru gitambutse. Amakuru aragaragaza neza ko kwisuganya ndetse no kongera gukora strategy nshya z'urugamba ari byo biri kurangiza ingabo ndetse zisa naho zihugiwe mu myiteguro ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko izi ngabo bisa nkaho ziri gutegura ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza, ariko benshi bakavuga neza ko M23 yatangiye gutegura ibitero yo ubwayo yo kujya kuburizamo ibi bitero biri kugenda bigabwaho umunsi ku munsi. N'amakuru agenda agaragaza neza ko M23 mu bihe bitandukanye uko igenda imenya amakuru y'ibitero biri kugabwa ndetse biri gutegurwa kuyigabwaho mu bice ikontorora mu madefensi agiye atandukanye, ihita itegura ibitero byo kuyicubya ndetse ikaza gucubya iyi mirwano ibigiye kuba ndetse igacubya ibitero biba bigiye kwigabwaho nk'uko byagiye bikorwa ku bacancuro bateguraga ibitero bya drone, maze M23 ikabasanga aho bari kubitegurira ikaza kubatatanya ndetse ikangiza bimwe mu bikoresho. Amakuru avuga neza ko izi ngabo gutegura ibi bitero bikomeye cyane bari kwiyegeranya begeranya intwaro. Ibi bishobora kuza gutuma M23 ifata umwanzuro wo kubasanga mu bice barimo, ibintu bishobora kuza gutuma humvikana amasasu menshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira ndetse hakaza no kuba habera imirwano karabutaka. Ni ibitero biri gutegurwa ndetse aho bivugwa neza ko ari ibitero bizaca mu bice bitatu. Bimwe ngo bizinjirira ariya ku butaka bwa Poezero, ibindi bigerageze kunyura za Kabunambo bigana mu bice by'ikibaya cya Ruzizi, ibindi kandi ngo binyure Sange. Aha rero M23 mu rwego rwo kwirinda kuza gutatangiza imbaraga yangana n'ibi bitero, nyuma y'uko amakuru yamaze kujya hanze ndetse n'abaturage bemeza neza ko izi ngabo ziri gukora inama zigitaraganya hari kwegeranyirizwa n'izindi ntwaro ziremereye cyane. M23 ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kwerekeza muri ibi bice bari gupangiramo urugamba kugira ngo ize kuburizamo ibi bitero bigiye kuza bituruka mu bice birenga bitatu. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya M23 ibi cyabimenye mbere y'uko n'aba baturage bose bakomeza kugenda batanga amakuru babivuga, hakaba hashobora kuza kumvikana imirwano ikomeye cyane muri umujyi wa Uvira aho M23 iri buze kuburizamo izi operasiyo ziri gutegurwa ndetse ikaza gushwiragiza inatatanya izi ngabo ziri kwisuganya. Ibi ni ibitero ingabo za leta ya Kongo ziri gutegura, ariko bisa nkaho bari kubitegurana umujinya bitewe n'ingabo nyinshi cyane zimaze iminsi zipfa. Narabikubwiye ndetse no mu bindi bitangazamakuru bikomeye cyane wagiye ubona inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa, kiri gukubitirwa mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo barapfuye mu minsi 7 ishize, aho M23 yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ku butaka bwa Kongo ndetse no mu bice bitandukanye agiye hapfa ingabo nyinshi cyane. Kabunambo ntitwahibagirwa ndetse ku Bidegu ndetse no mu bindi bice bitandukanye ahagwa ingabo z'abarundi zanateje ikibazo gikomeye cyane hakurya Bujumbura, inama z'igitaraganya ndetse hongera gucicikana amatelefone, aho bivugwa neza ko izi ngabo z'u Burundi zapfuye ari nyinshi cyane ku buryo bitagombaga kwihanganirwa na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi barimo umugaba mukuru w'ingabo w'iki gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo, wicaje perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akamuganiriza ku bijyanye n'iki kibazo amusaba neza ko bakabaye bagabanya umubare w'ingabo, nyamara byaba na ngombwa bakazikurayo bagasigara barinze imipaka. Nyamara Generali Evariste Ndayishimiye uteze iki gihugu cy'u Burundi ibi ntabwo abikozwa, ahubwo akomeza kuvuga neza ko bibaye ngombwa bakongera abasirikare muri iyi mirwano. Nyamara ibi ntabwo ari kubivuga, yirengagije neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cye bari kugomeza bagwa kuri ubutaka. Ahagaragaye ibyobo twakita imva rusange byagiye bishyirwamo abasirikare